Afoyo dano duto to afoyo to twal tamo dok liko aloka kumbede chawane lok kuom riemo balalo atye ka neno calo kongola ye riemo balalo mo atira ti peke because ari agangwa fut kigora chim ni mony kikome en aye okwanyo diang kuom bede chalo duoko chien iya kul pa balalo an kikoma akwanyo chim agoyo kila diet mony ma tigi obedo i skul mikoyo laloge ira Pul sub county ipade agoyo chim bore apenyo pengo kiduoko dieni eni en aye waja tini en gin aye me deciding mi duoko diang pian lutino pa balalo gen maro chak gipe furo so gen lo itao meni wek pe lutino guto mira ke duok dieng pa balalo makene so kitika duoko dieng pa balalo always ka bedo weng now report madaka no kumberi shawane ni ali LC3 mira Pul sub county idiang achiel maguchung tumusime sam guchung ma ochung mebedo MP ochung cham ni sham ene wilo diang ne ene weng ke bot sam kun eno bedo deal kin gi now awinjo dong ni ali machal LC3 tin kono we oriero charo gulu ka gamo chene ke bot sam pe en gen jo maguchung matek ne diang ne ene peke kwany diang pasam kubet kenyo so fure atika timo investigation mabe kache alido charo receiving chilling ene milion abichiel ene ke bot sam nena we so gin matika time en pe ananiang ne platform ene bene kara loro makene bene ti iye lo mawano lo jo makene duogo kidano chien so pe baro ne ene mo gin matika time ada ira Pul sub county ana foyo